हेलो सामाने केमती अच्छे आई होप कि आपण माने भल रे थिबो। तो पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची आउ एक मजादार इंटरेस्टिंग माने फुल पावर रो ब्लॉग रे आपण मान को स्वागत करुच्ची। तो भाई देखि पारुथिबे आज भाई मु एमती फुल पावर रे अछि काहेकि माने कहबा गले पूरा एते खुशी लागुची भाई। तो देखि पारुथिबे भाई मु कोठी अछि एबे मो गाँ रो भाई पूरा टॉप रे भाई देखि पारुथिबे भाई मते एमती लागुची पूरा आकाश रो पाखरे पळे आइला पर लागुची भाई देखि पारुथिबे सब जो प्रकार सीन अच्छी भाई देखि पारुथिबे। तो भाई माने तो केमती अच्छी सीन टा देखिबे तो निहाती कमेंट करिवे भाई। आम गाँ रो पूरा टॉप रो सीन टा भाई एडा टॉप रो माने जो प्रकार दिसची भाई तुम निजे ही देखो भाई निजे ही देखो भाई पूरा जेमती लागुची भाई पूरा एमती लागुची पूरा आकाश को छुई देवी पूरा पाखरे आसला पर लगुच माने। तो आपण मान को मिसा देखु माने देखा जाउथिबो केमती दुसुची सीन टा भाई पूरा देखिबा को गले जो प्रकार बड़ो फील्ड अछि भाई फील्ड रे भाई हमें माने कोन आ कहिबी पूरा सरीबनी भाई जो प्रकार बड़ो अछि भाई आउ अछि आगु। तो भाई देखि पारुथिबे एठारे हम गाँ लोक माने माने डेली आसंती। तो आपण मान को मध्य मु नै कि आसी आज देखि पारुथिबे पूरा भाई गाँव लोक सबू छेली जो प्रकार गाई चोरैया पे आसंती भाई सबू ऊपर आनी छाड़ी माने ऊपर आनी छाड़ी दियंती। तो जो प्रकार अच्छी बड़ फील्डटा पूरा भाई गोटे दिन जाक बुलले भाई सरीबनी सेमती बड़ फील्डटा भाई पूरा आम गाँव टॉप रे अच्छी भाई एटा देखि पारुथिबे। माने कहबा गले सेम कहबा गले माने कहू पहाड़ कहबा गले हाँ कहबा गले भाई देहमाली पहाड़ एमती जो प्रकार अच्छी सेमती भाई देखि पारुथिबे पूरा सेम भाई देवमाली जेमती पूरा सेम भाई ओडिशार देवमाली जोटा बड़ पर्वत अच्छी भाई ता एमती पूरा सेम अच्छी भाई देखि पारुथिबे पूरा जो प्रकार बड़ पहाड़टा भाई माने पहाड़ ऊपर अच्छी भाई एटा टॉपटा पूरा गोटे दिन जाक भाई बुलले बोले सर्व नाई भाई। मु तो एबे देखि पारुथिबे मु पूरा फास्ट अच्छी भाई फास्ट मु मझिरे ही जाई नाई मान देखि पारुथिबे केते बड़ थिबो एटा भाई मझिरे गले तो आउ से कानीर बहुत दिसिबो भाई। तो मु आपण मान को नहीं चलबी मझिरे निहाती नेबी भाई निहाती देखेबी आम गाँ रो बड़ टॉप रो व्यूटा केमती दिसुची माने पूरा देखि पारुथिबे पूरा आकाशटा पूरा लागिना रहिछि सेमती दिसुची भाई देखि पारुथिबे पूरा एते ऊपर सुलसुलिया पवन सह जो प्रकार दिसछि माने पूरा दिल को ठंडक मिल जाउछि भाई पूरा माने आ कोन कहबी मजा तो जो प्रकार आछी माने पूरा अलग प्रकार रो मजा भाई माने जानी पारुथिबो जो माने देवमाली जाइछंदी से माने निहाती बुझी पारिबे माने टॉप पर्वत रे माने टॉप पहाड़ रे चढ़िले केमती फील आसे से माने जानी थिबे देवमाली जे जाइछंदी। तो जो माने जाइछंदी भाई निहाती कमेंट करिवे देवमाली रे। तो भाई देवमाली रे आ जीवा को पड़िबो नाही भाई जेमती अछि देवमाली सेम भाई देखि पारुथिबे पूरा सेम टिके डिफरेंट अछि नहले पूरा देवमाली समान अछि आम माने आम गाँ रो टॉप रो येटा कोन कहिबा को पहाड़ ऊपर तो आर ना एमती किछि ना भी दिया हिनी पूरा भाई बाहर लोक माने भी बुलिया पाई आसंती भाई एटी साउ माने जो प्रकार अच्छे एबे देखि पारुथिबे पूरा मझिरे आसी भाई मझिरु जो प्रकार दिसछि भाई पूरा आकाश रे छुई जाई सेमती दिसछि भाई देखि पारुथिबे भाई तुम निजे ही देखो भाई मु आ किछि कहिबिनी माने पूरा एमती फील्ड परि अछि पूरा स्टेडियम भाई कहबा गले पूरा स्टेडियम। तो एटा खरा दिन रे भाई देखिले एठी गाँ लोक माने भी खेलिबा पाई आसंदी पूरा क्रिकेट चलिबो। तो मझिरे भाई इठी पानी भी सुविधा अछि भाई देखि पारुथिबे पूरा सुंदर पूरा मजादार पूरा ग्रीन भाई पानी भी मध्य अछि भाई देखि पारुथिबे पूरा जो प्रकार अछि जे माने खेली खेली पूरा शोष लागिबो भाई से माने एठिर पानी मध्य पी पारिबे भाई सेमती अछि भाई देखि पारुथिबे पूरा भाई आउ गोटे इंटरेस्टिंग कथा अछि एठिरु माने कहिले विश्वास करबा नै माने कहिले विश्वास करबा नै एठिरु एमती गोटे इंटरेस्टिंग जगह जाको दिसिबो भाई तुम मान को निहाती देखैबी। तो भाई मु आसी माने तुम पाई तो आसी भाई देखैबा पाई तो देखि पारुथिबे मु एबे जाउछि माने टिके साइड रे जाउछि मु तुमको इंटरेस्टिंग माने कहबा गले कोन आ कहबी पूरा एठिरु सबु देखि देबो पूरा हम ब्लॉक रो केतरा माने सानो सानो येडा देखि पारिबो सेमती अछि। तो देखि पारुथिबे भाई एबे मु नै जाउछि तो कोन कहबी भाई पूरा जो प्रकार फील आस पूरा अलग प्रकार भाई पूरा माने कौन आ कहबी
पूरा अलग प्रकार मु आउ किछि कहि पारुनी भाई तो एबे जाउछि मु तुमन को देखैबा पय तो जिबा पूरा सरीबनी भाई जत्ते गले भी सरीबनी भाई पूरा आसीबा को मते एठु पूरा से लास्ट रो केते मिनिट लागिला भाई आसीबा को मु पूरा वीडियोटा स्कोप माने वीडियोटा कट कर देछि सेटा पई तुमन को लागुथिबो पूरा शीघ्र चली आसी बोली तो सेमती नाही भाई मु पूरा जो प्रकार केते मिनिट लागि छै भाई से पूरा कोन माने से फास्ट रो ये लास्ट जाय आसीबा पई तो देखि एबे आपन मान को देखैबी भाई केमती अछि तो एपटरू भाई एटा लास्ट हमर एठिरो भाई जो प्रकार बड़ अच्छे भाई पूरा आसवा को केते मिनिट लाग गला भाई माने कौन आ कहबी पूरा सरीबनी गोटे दिन भूलले भाई सरीबनी ए कौन को गले से कौन को गले भी सरीबनी भाई गोटे दिन रे तो भाई देखैबी आपण मान को पूरा इंटरेस्टिंग माने केबे भाबी भी नथिबे ए ऊपर रु सेटा दिसिबो बोली माने देखौ छी टिके वीडियो रे कंटिन्यू करथिबे भाई वीडियोटा स्किप करिवेनी माने स्किप करले तो भाई किछि दिसिबनी माने किछि तो देखि पारिबनी तो फाइनाली देखा रेडी हो जातु पूरा कौन कहबी भाई पूरा रेडी हो जातु पूरा देखी आपण मान को तो भाई देखी पारुथिबे एबे तो भाई सेडा अछि पूरा दिसुथिबो भाई देखी पारुथिबे टिके मु जूमिंग कर देखै दउछि पूरा से बिल्डिंग टा भाई दुसछि से बिल्डिंग टा भाई देखी पारुथिबे सेटा होउछि भाई आम ब्लॉक रो आदर्श विद्यालय भाई माने जानथिबो आदर्श विद्यालय रो माने देखि पारुथिबे पूरा जो प्रकार दिसुछि माने नंदपुर दिसछि भाई नंदपुर एपटे भाई कैमरा क्वालिटी तो ठीक नहीं तो हम देखैबी आ मु कोन तो देखि पारुथिबे पूरा नंदपुर दिसछि सेपटे नंदपुर तो एपटे देखैबी भाई घर आड़े माने घर आके दिसछि भाई देखो माने केतेटा गाँ भाई देखियो एठिरु भाई कहवा गले एठिरु केतेटा गाँ देखियो भाई पूरा सेयार कानी आम गाँटा अच्छी तो ए कानी आपण मान को देखैली भाई सेठी दुसछि भाई ठीक से दुसु नथिबो एते भी मोर कैमरा क्वालिटी नहीं तेणु करी ठीक से दिसु नथिबो भाई देखि पारुथिबे सेटा जोटा दिसुछि व्हाइट व्हाइट ना भाई सेटा होछि ओडिशा आदर्श विद्यालय भाई जानथिबो ब्लॉक रे गोटे गोटे दियाई छे ओडिशा आदर्श विद्यालय भाई से स्कूलटा दिसछि तो भाई सेठी दुसछि भाई माने कैमरा क्वालिटी तो नहीं आपण मान को कोन आ दिसिबो एते दूर भाई नंदपुर मध्य दिसे भाई इठु पूरा नंदपुर मध्य दिसे कोन आ कहिबी आपण मान को तो भाई आपण मान को देखेबा पाई आमे आसु भाई को सहित देखि पारुथिबे भाई बसछंदी तो भाई से मझिरे तो देखिले गार लोक भाई गाई मिसा चोरुचंती गाई छेली मेंढा तो माने कोन कहबी पूरा पूरा आशा नहीं जाउछि भाई एपटे चोरीबा पाई पूरा गाई मान को आनी छाड़ी दउछंती तो बाकी आराम से सोई थाउचंती से गाई माने तांगर तांगर बुली बुली खाइले भी सरुनी भाई सेमती पूरा जो प्रकार माने कोन पूरा अलगा प्रकार साउ माने देखि पारुथिबे एबे से कानी तो देखिले एबे पूरा आउ गोटे कानी आपण मान को नै चलछि भाई कंटिन्यू करुथिबे वीडियो रे बिना स्किप रे भाई स्किप कले किछि दिसिबोनी भाई जो प्रकार फील्ड आसी एठी पूरा निजे आसिले जानि पारिबो माने वीडियो रे भी जानि पारिबो भाई माने वीडियो रे भी फील करो सेमती फील आसीबो भाई देखि पारुथिबे पूरा मझीटा भाई देखि पारुथिबे मझीरु आमे केते माने कहबा गले भाई तुमे अंदाजा लगै कहि देखो आमे के दूर आसछु पूरा आउ सरीबोनी भाई पूरा सरीबोनी जो प्रकार अच्छी दूर भाई वीडियो रे कंटिन्यू करुथिबे भाई आउ गोटे साइड भाई देखैबी पूरा जो प्रकार माने एक्सपेक्ट भी करि नथिबो सेमती जगह गुडा को दिसिबो भाई सेपटे पूरा माने सेपटे भी देखिलो जेमती पूरा सेमली गुडा मध्य दिसे नंदपुर मध्य दिसे भाई तो काहे की दिसले नाही एबे कारण कुहुडु टिके पकईछि माने कारण वर्षा टाइम तो भाई कुहुडु टिके पकई दिसि तेणु करी ठीक से दिसिलानी तो आउ गोटे साइड देखैबी आपण मान को कोन कोन दिसुछि आम माने कोन कहबी भाई वीडियो रे कंटिन्यू करुथिबे निहाती देखैबी आपण मान को नहीं तो चलो वीडियो रे कंटिन्यू करथिबे भाई फाइनली सामान आउ गोटे साइड आसछु देखि पारुथिबे जो प्रकार दिसछि भाई एठी रु पूरा तळे माने तळे पडिले आउ कोन कहबी भाई पूरा लाश भी दिसिबनी जेमती अछि तळे तो भाई एठी रु को माने कहिथिली को जगह दिसिबो भाई निहाती देखैबी आपण मान को तो वीडियो रे कंटिन्यू करुथिबे तो चलो देखिबा सेई जगह देखी पारुथिबे भाई कुहुडी पूरा ढांकी देइछि नहले दिसिबो से जो पानी दुसछि कि नहीं भाई से पानी
ସେଇ ପାଣି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ସେଇଟା ହଉଛି କଲାବ ଭାଇ କଲାବ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା କଲାବ ତ କଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ ପୁରା ସିନ୍ ଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କୋଉ ମାନେ କେତେ ଟପରେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଁ ଆଡ଼ର ବିଲ ଯାକ ଦିଶୁଛି ତ ଭାଇ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି ସେମିତି ଜାଗା ବି ଦିଶୁଛି ପୁରା ଜଲାପୁଟର ଭାଇ ପୁରା ବଡ଼ ନଦୀଟା ଭାଇ ଦିଶିବ ଏଠିରୁ ଠିକ ସେ ଦିଶୁନି କାରଣ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ତେଣୁକରି ଠିକ ସେ ଦିଶୁନି ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଏଠିରୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛି ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଖୁସ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଜା ଆସୁଛି ଭାଇ ପବନ ସହ କଣ ଆଉ କହିବି ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହିଁ କେମିତି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ ତ କଣ ଆଉ କହିବି ନିଜେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତ ଏ ସାଇଡ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ତ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଏଠିରୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦିଶିବ ଭାଇ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଯାକ ଦିଶିବ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ବ୍ଲଗରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗରେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ଭାଇ ସ୍କିପ୍ କଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି କାରଣ ଭାଇ କଣ ଆଉ କହିବି ସ୍କିପ୍ କଲେ ତ କିଛି ଦିଶିବନି ଆଉ ତେଣୁକରି ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ରେ ଆମ ଗାଁ ଦିଶିବ ଆମ ଗାଁର ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ବିଲ ଯାକ ତାପରେ ପୁରା ଚାଷ ବାସ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ଦିଶିବ ଭାଇ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ବ୍ଲଗରେ ତ ଚାଲ ନେଇ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଛି ମାନେ আসছে ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି ପୁରା ଦେଖିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତେଣୁକରି ଭାଇ ଟିକେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ପୁରା ଦେଖିବେ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ଭାଇ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ ତ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଟପ୍ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଟପ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଛରେ ଭାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟପ୍ ଭାଇ ପୁରା ଏଠିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପୁରା ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଇ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି ପୁରା ଚାଷବାସ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ତ ଆମ ଗାଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଶୁଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଁ ଭାଇ ସେ ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ତ ଭାଇ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁଟା ଭାଇ ଏଠୁ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇ ହବ ତ କ'ଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ବି ଆଉ କହିବିନି କେମିତି ମାନେ ପଡ଼ି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିରୁ କେତେ ଉପରେ ଆସିଛି ଭାଇ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ତ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଭାଇ ସବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଭେଲେବଲ୍ ତ ଏଠାରେ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଣସ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ପଣସ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁଆଇ ପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖାଉନି ଏବେ ମାନେ ଏବେ ଖାଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସ ଗଛ ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ପଣସ ଗଛ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ଭାଇ ଏଠିରୁ ଯେମିତି ଦିଶୁଛି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଜେ ଦେଖି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ମତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଥିବ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଁର ଟପ୍ଟା ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଠିରୁ ସାନଟା ଦିଶୁଛି ପୁରା ଗାଁ ତ କେତେ ସାନ ଦିଶୁଛି ମାନେ ଘର ଆଉ କେମିତି ଦିଶୁନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାଇ ନିଜେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁଟା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାନ ସାନ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଚାଷବାସ କରାହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଠିରୁ ଦିଶୁଛି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ଆସି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ବି ଭାଇ ମଜା ଆସିବ ମାନେ ମଜା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଭାଇ
ভিডিওটা লং ହେଇଛି ବୋର ହେବେନି କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯାକ ଦେଖେଇଛି ଭାଇ ନିହାତି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁର ଟପ୍ଟା ମାନେ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଦେଓମାଳି ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଓପେନଲି କମ୍ପେୟାର କରିବି ଭାଇ ଦେଓମାଳି ସହିତ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଓମାଳିରେ ଆସିବ ସେମିତି ଏଠି ଭାଇ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବି ଦେଓମାଳି ସହିତ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆସୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୂର ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପୁରା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଡାକିଲା ଭାଇ ଆମକୁ ନିଜେ ଡାକି ପୁରା ଖସି ଯାଇଥିଲା ଶଳା ଚୋର ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିରୁ ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଫିଲ୍ କର ଭାଇ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ଗାଁଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯଦି ପଶିବ ଭାଇ ସିଧା ଯାଇ ବାହାରିବ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତରେ ଭାଇ ସେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି ବଟ୍ ସେଠି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିଏ ତ କିଏ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବାଟା ବି ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଥିବ ଟ୍ରାଏ କରିବାଟା ବି କେମିତି ଖତରନାକ ତ ଭାଇ ଏଠାରେ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଅଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆଗ କାଳର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତ ଗାଁର ଟପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଭାଇ ତମେ ଲାଇକ୍ କରୁନ ଭାଇ 1ରେ 2ରେ ତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ 3ରେ ତ ଭାଇ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଭାଇ ସଜେସନ୍ ଯାକ ଦିଅ ଭାଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗରଟା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ନିଜେ ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତମେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଭାଇ ସଜେସନ୍ ଦିଅ କମେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ନେଇ ଆସିବି ତ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆସିଲା ଆମର ଜଣେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତାର ଆଉ ତାରିଫ ଆଉ କରି କରି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ବି କେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ପୁରା ଗାଁର ଟପ୍ଟା ଭାଇ ଭାଇ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ସେ ଦିଶୁନି ନହେଲେ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିଶିବ ଭାଇ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦିଶିବ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦିଶିବ ପୁରା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଏବେ ତ କିଛି ଦିଶୁନି ଠିକ୍ ସେ କାରଣ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଗାଁ ମିଶା ଦିଶୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଭାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ପୁରା ଭାଇ ଦିଲ୍ ସେ ବୁରା ଲାଗିବ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଭାଇ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟା କରିବ ଭାଇ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରା ସେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଭାଇ ସେ ମାନେ ତାହା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ନିଜକୁ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ପୁରା ଦିଲକୁ ଥଣ୍ଡକ ମିଳିବ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ଡ ଆସିବ ତ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିରୁ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଏଠିରୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଭାଇ ପୁରା ଗ୍ୟାପ୍ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ କିଛି ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ଇଏ ସହିତ କ'ଣ ଆକାଶ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ସେମିତି ଦିଶୁଛି ଭାଇ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଛୁଇଁଦେବି ଭାଇ ପୁରା ଛୁଇଁଦେବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତ ଭାଇ ପୁରା ଛୁଇଁ ଦେଇ ହବ ଆକାଶକୁ ସେମିତି ଦିଶୁଛି ତ ତେଣୁକରି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଭାଇ ଏବେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଭାଇ ଦେଖେଇବି କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଖେଇବାକୁ ଭାଇ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଉନି ତ ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବ ଭାଇ ମତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଭାଇ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ତ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନ ଭାଇ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ପାଇଁ ଭାଇ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଭାଇ ଦେଖାଅ ଭାଇ କିଛି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଦେଖାଉନ ଭାଇ ତମେ କିଛି ପ୍ୟାର ଦେଖାଉନ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେଖାଉନ ଭାଇ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦିଲ୍ ସେ ବୁରା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଭାଇ ସେମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ମାନେ କୌଣସି ଭାଇ ପଇସା ଲାଗୁନାହିଁ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ତେଣୁକରି ନିହାତି କରିବ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁର ଭିୟୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଭିୟୁରେ ଭାଇ
ଏମିତି ଦିଶିବ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରୁ ପୁରା ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ଦିଶିବ। ତ 1ରେ 2ରେ ଭାଇ ନନ୍ଦପୁର ଦିଶିବ। 3ରେ ସେପଟେ ସେ କାନି ଗଲେ ଭାଇ ଦିଶିବ ପୁରା କୋଲାବ ନଦୀଟା ଦିଶିବ। ଏ କାନି ଦେଖେଇଲେ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲାପୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଦିଶିବ ଭାଇ। ତାପରେ ଜଲାପୁଟର ବଡ଼ ନଦୀଟା ଦିଶିବ ଭାଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ। ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।